Hei hi All India Radio Aizawl ani Chanchinthar a cheer tu silin sang puya India chon COVID-19 vaccine dose vial se chuanga peta a hedin mun thleng thei tor thok tu doctor nurse le matonga thok tu te ba ka mi pui vaccine na zong te All India Radio chon zani chibaya buk chewa heti rolen shileng ala relo wangin film course zom zel duringa thatu te kan ngen chewani sakhon puilo thleng tura mai tom na vom midang nei lo kudle mai ti fai te lungai poimo zelang cheu COVID-19 kai hnuai hre du nei chon rampum huap helpline number bial pakhat pani pathum poko pasari pariat bial pali paruk le pakhat bial pasari panga ba ka Mizoram tan pakhat bial pani te biak po thereng ani tuna chon Chanchinthar long athak chun zomang u Governor Hari Babu Kambam Patian Voin Khan MHP Shuai tu tere Catholic Koshan Aizawl Diocese Bishop te Rasbavana akom State Election Commission chuan AMC huam chung VC Ten khatle Autonomous District Council Village Council in Than That Hun Turatan December ni somporok arwa thua puang tukina Aizawl le rabungin kara pick up motor che sola mi parukan thia mi som pakhatan liambok Union Health Minister Mansukh Mandavia chuan Voin Khan Marchak State de Pojucheria COVID vaccine pek dan din mun sarkar thune tu tenen an clear ho Governor Hari Babu Kambam Patian Voin Khan MHP Shuai tu te chu Rasbavan akoma MHP mhlang na tele Mizoram tan thil poimo zual te an soi ho ani MHP Shuai tu te chuan ramri boina chungchang Assam lamin status quo an bo chiat thu te Governor po atheina zona central sarkar dor turan du thu te an thrila Mizoram Myanmar ral tan sang tam tak anom mek thu te soin heng ral kan te ta na an theina zona luan chhuat na an kalpui mek te po an thrila MHP Shuai tu te chuan refugee camp pa tui thiang hlim mamon asan thu te ele in tlacham anom mek thu te camp chunga in bole in thiana mu mal om lo wangin riselna tan thil poi athlen thei thu te an soi ani Governor chuan atheina zona refugee te din mun khoi thlak tak hre thiampuya malak sak turin an ngen ani meeting a hian MHP Shuai tu te hi president PT Lal Thangpuin a hawani Catholic Koshan Aizawl Diocese Bishop Most Reverend Stephen Rotlong appoint Voin Khan Governor Hari Babu Kambam Pati Hiras Bavana ahmuwa Mizoram in rel bolna a Koshan poi mona te tanpui ngai te tanpui na konga tele tun nai COVID-19 shipui leng kar Koshan rong bolna te governor hi shilani Governor chang Koshan malag na te chu state central sarkar malag na thop chunga kalpui ni thina a hriat thu soin Koshan te chunga lom thu soya sarkar policy le scheme sang mi pui te hril dar konga tanna tura adu thu bishop hi a hril bok ani Voin Khan Aizawl District Level Task Group on COVID-19 chu an chairman DC Dr. Lashia Zuliral te kai shwedan thu khoma Aizawl District chunga tun thachunga shikai dan positivity rate chu za som pakhat point paruk pani ni in alan hiam vak shan lo ti DC chona soya sikule camping center then khata positive engamazat mu chu ani chu poi ati thule anma ani viltu medical team doctor le nurse te chuan engtiklai point uluk takin anthi thaireng ti asoini Voin meeting a hian zaile roi the chungchang po soi honi a pathian begin khoma zaile Christmas le kum tharlo tura roi the dulo survey nei ni a LLTF 10 an veng chunga Koshan sang teron chungin report siama local council somre pathuma changin somnga pathumin report an thelu ta heng report zulzuya an soi hon huwa shikai positivity rate chu la him tok lo anga alana wangim film khuzel tha an ti a pathian begin khoma zai chu khabur na siam lovin Koshan te hna ngen na siam ni se zalen na chon mo phurna akeng tel ti hri in mi pui zong te film khur turin le all mass campaign po khau takin kalpui chunjom zel ni se ti an rel ani Aizawl Municipal Corporation huam chunga local council paruka in Than Hun Turatan December ni som paruglot ani thu Voin Khan State Election Commission chuan apuanga hemi rual hian Autonomous District Council pathuma VC in Than thana turte vote thak ani bokang MC huam chunga hian lai pui tlang zema bok am veng tui thiang republic le veng noi local council member te bo relo wangte veng tanga pasal nei le MC councilor thantlin te awangin an mun hi aruak ani lai Autonomous District Council huam chunga hian VC pali mual buel darnam tlang lungpher south le vombuk chuwa te in than that ani anga chakma Autonomous District Council huam chunga hian VC paruk borapan suri 2 ajasora 2 new jagna suri 1 Samuk Sora Parva 4 le Kamala Nagar VC te in Khanchat ani ang Mara Autonomous District Council Noya Village Council Pasari Council Vai Nautla Amabucho Saisi Tipa V2 Zaino le Khopaya Village Council Member Sompani Thanani Bokanga Hein Thana chu tumte tan voina tangin ming thelu tan theni a ni somni pakwa thleng hun honani a
ni som thuma an ming thelu endikani anga December ni thleng in nu dog du tan hun hon ani anga December ni som prok jing dar sedi atanga tlai dar le thleng vot thak hun hon ani anga vot thak zo vele vot la te chiar zui ngal ani ang by election pon ani awang hian voina tengin heng in thlan thana tur huna te hian model code of conduct man tan ngal ani tuk in dar ko le mini som thum panga vel khan Aizawl atanga rabunga mithivui turakal te chuanna pickup motor chu zongtra kon bula ache suala helir the chuang mi parukan thia mi som pakhatin liaman tuar mithi le liam tur te hi rabunga lak ngal ani a liam tur zinga mi pariat te chu Aizawl a refer ani a din hun ngai to anom nual nia thu don ani Aizawl khuwa hi in som sari panga vel omna ani a voin chon hu khan che solam huna khozol dc pusil chong ki male official dangte an kal ngala nuna chan teralna cheng sang thum theule liam tur te tan puina cheng sang kha theu an hlan ba ka mithi te hi Mizo danin an ruang an tuam bokani helir the che sola thi te hi f laldinga kum somnga paruk lal so ta kum somnga pali zahli ri kum somli pasari lal rot kimi kum somli zonun sang kum somli pangale damdo in thlan nuathi lalbuat saite anni Lok Sabha MP Pusila Rosangan voin khan Aizawl BSNL mun tlo in General Manager pu Arun Kumar le atho pui ten lo dong songa Mizoram chunga BSNL hnuai in biak pona lam ti thadan turte an soipui BSNL General Manager chuan 4G call thar an nei thuai tur thu soin hei hian in biak pona lam ati that tur thu le BSNL hian FTTH mangtu po sangre zathum lai an nei to thu soya internet ti changklona tura Bangladesh atanga internet gateway internet traffic hrui po nazo to chu tuna hian enchid mekani ti MP chu hrilani pusila rosanga chan BSNL kal tanga Mizoram in biak mu na lam ti changklung tura Mizoram BSNL ho tu te mamo te chu an mun puilama ho tu te hena khen saka tum thu hrila pusila rosanga BSNL atlona hian telecom advisory committee member pois vanal ronale pu HC vanal ro te ten troi om ani Hemen huyan MP Pusila Rosanga chon Assam Rifles DIG Brigadier Dick Vijay Singh chu komin Aizawl atang Assam Rifles son chu dan tur tele Myanmar ne na indrina shula Assam Rifles ho tan tho dan te asoi pui ani Chanchinthar hi All India Radio Aizawl atanga puan ani India eramin zalian na mu kumsom sirpangana tinlom nakal mek azadi ka amrit motsaf peng chi khatata border roads organization BRO in India rampum fangchok tur motorcycle expedition and bus sai project pushpak in Mizoram China an hoi ho chu voin khan sports and youth services minister Purabat Romoi roi te suan pushpak primary school folkland atangin availiama project pushpak chief engineer PN Yadav chuan motorcycle expedition atel 10 an paltlang khu ate medical camp an bo sai tur thu te Swachh Bharat le road safety campaign chungchang ponzar te ba ka fasha le tar chomna inte klon tum thu soini minister hen motorcycle expedition atel team member te hne na ngai suina hlana he huna hian BRO tang to ex serviceman ne BRO thok thin borol to no pui te hne na BRO in thilpek an ro man te chu a hlan bok ani MNF Vigilance Department ne MNF Legal Board te hmalak na in Swades Darshan scheme chu noya Mizoram Tourism masona turam hmalak na sanga thil dik lo le fel tok lo om nge nia alana wangin Mizoram lok ayukta complain an thelut ti MNF Legal Board Vice Chairman Nalpian Phila Chong Thu Chon Vein Khan Thu Chu Semin Soya Hian complain hi Pulal Monchana Sailo MNF Vigilance Department na Anjon Secretary Mingin an thelut ani Thu Chuna Tarlan Danin Mizoram Sarkar Chon Kumsang ni Somparet Khan restricted tender mangin Sakor Mui Tuetlang Skywalk le Durtlang Tuchal Tlang Robway Project Atan Joint Venture NEIP le Robway and Resort Private Limited Dwarka New Delhi te chu contractor ta na thanga hen contractor ten hena hen mobilization advance cheng noi somli pared le singa pek tura cheng noi zani somret pasari sing ni sanga pek chu ani anti a Durtlang Tuchal Tlang Robway Atan mobilization advance za tur chu cheng noi zani somli pariat sing ni sanga ani lain cheng noi sangkha zathum som pasari le sing riat pek chu ani bokani tin heng mobilization advance poisa te hi Mizoram Tourism Department chuan kumsang ni som pasari som parit in kar khane pe chuaka hetiang zat sumle pa hi contractor ten hena pek chu ani to chungin heng project ate hian malak na mumal mu tur voin thlagin ala omlova hetiang thilom dan ani wangen Swades Darshan scheme tu chungchang ain thil dik lo sarkar sumle pa man dik tok lo na le dan bo chetna om ngai ni in alangani anti Union Health Minister Mansukh Mandavia chuan voin khan marchak state Puducherry COVID vaccine pek dan din hun sarkar thunei tu ten an thlir hova Pumandavia chuan Manipur Meghalaya Nagaland le Puducherry vaccine pek mekdan chungchang angai tu apuya Union Health Minister chuan vaccine lak chu
COVID-19 laka himna thaberani thu soin state thu nei tu de chu changzoka vaccine pek ani thenan tlomngai pol sa ko hroi tu tele pol dangte thopuya som turin angena vaccine chungchang in soi thaina le thudik lo the da thin te theito pado turina cha bokani pumandavia chun district te ro manna siam tu le thok tu in dai tok mamona hmuna tirlu ta vaccine pek taklo na district te vil uluk turin ashiat tirani ramchunga COVID-19 vaccine dose vebel se za som program no somret pasari chuang pek ani to a Union Health Ministry soidanin nimin khan dos no samthum pani sing kole sang kuwa pek ani a heti la hin shikai thar da kar samni pili chungin sangret velan oma tuna hin shive en kol lai no ai khat sing khat sangre la zeli somni pathuman oma shive en kol damzatin mason zelin za som kho parit point pathum pakhat ni to a dar kar samni pili kala chungin mi sing khat le sang ni chung en kol daman omani Chanchinthar cherti topna na tlang pui Governor Hari Babu Kamban Patian Vin Khan MHP Shuai tu tele Catholic Koshan Aizawl Diocese Bishop te Rasbavana Akom State Election Commission chuan MC Huam Chung Local Council then khatle Autonomous District Council Village Council in than that hun turatan December ni som prokorwat thua puang tukena Aizawl le rabungin kara pickup motor che sola mi parokan thia mi som pakhat an hliam bok Union Health Minister Mansukh Mandavia chuan Vin Khan Marchak State le Puducherry COVID vaccine pek dan din hun sarkar thne tu tenen an clear ho chu ti zong chu Chanchinthar kan pon the chu ani